Yes, yes, they are doing. If you open. Thank you. Dečko, jebimo kevu sa sireni, brać. Neko kaže da će vam saravniti sireni. Ako neko pita, reći ćemo Srpsko ima kurse za sireni. Porušine je tamo, to znaš šta je porušin, to ne znaš. Da, verovatno rade bageri. A, sigurno čisto. Prašina. Dust, dust. Dust, gust, dim. Yes. Rade tamo. Baš samo da ti neko ne uleti. Kako oni to? Nije da sedike se. Yolu açalım. Srećko, Mik, Srećko, Mik. give me. Yolu açalım. Yolu açın sağlı sollu. Yolu sağlı sollu açın. Bro. Yola çıkmayın. Da tebe su stavio srpsku zastavu. Yolu açın, yolu açın. Yolu açın, yolu açın. Yolu açın acil. Zapamti laki da ti slediš je lačin. Je, voliš da svi dare. Lače. Yes, açın. Yolu açın, acil yolu boşaltın. Yolu boşaltın. Yolu boşaltın. Hareket etmeyin. Yolu boşalt. Hareket etme, kamyon. Šalte. Yolu boşalt. Yolu boşalt. Hareket etme. Hareket etme. Srećko, Yolu what you atlama, say? yolu boşalt. Yolu boşalt. I kako rekao, to ima Ambulansa izin ver. Ambulansa izin ver. Ambulansa izin ver. Srećko, what you say? Who's speaking? Take it for ambulance. The road. I say. Da oslobode hitnu pumpu. Ha? Da, je okej. Ako mi uspemo da se vratimo nazad, kam, jurit ćemo i nazad. Ovo isto ovako. Tu nam je srećko. Ha? Prevedite mi. What's he saying? Nemoj, okej. Later. Poslije ću snimak. Yolu açalım, yolu bir açalım, yolu bir boşaltalım. Možda ovdje treba. Nije, ide dalje. Gasi sirenu. Pokazuje da gasimo sirenu. Burada mıyız? Hadi. Ček samo da upalimo ovo. Tim koja... Okey. Alvinder. The village is there probably. Srbija. Servistan. To srpska, evo. Izgleda da je to ovdje. Da, evo, ovo je vadi. Pogledaj, no samo isto. Oni su s nama. Tamo radi levo. Internet just two people. Oni su s nama idu u vani. Jesmo ovdje. Sve će se raditi bez zaključka. Ovdje kao neki. Oh my. Saberi. Dole zgrada. Prošli smo mi bili pored ove zgrade, kad smo dolazili 100%. Ja sećam bagera, te bageri učinu. Pored ove leve, ovaj sandvič zgrade. Da, velik. 100%. Nije baš pametno.